dan moet hulle teenwoordige tyd en verlede tyd, so hulle moet leer ook hoe te doen. Dan het hulle sulke goedjies, kyk hier, so met hulle woordjies soek ook, soos hulle die storie lees, die moet ek help. Dan het kyk hier so, is wat jy uitknip en hulle moet kan woorderkenning doen, dan, maar het gaan oor die storie en dan kyk hier tot sommetjies ook, wat hulle bykry is, en dan moet hulle kan sê, dis een en dit so doen, en die moet hulle kan skryf, en dis baie oulik, dit is nou boek 2 sommetjies. Ok, die is nou boek 3, die is nou bietjie meer gevorder, wat nou sommer so baie mooi met verskillende Bybelstories, kinderstories, wat nou hierin is, so is ook 'n bietjie dikker, maar dit is vir kinders, en nie hulle ook aktiwiteite, hulle ook, wat hy basis toets oor wat hy gelees het, dat hulle moet kan doen, hoe formules en sulke goeders. Verskriklik baie, maar nou is die vraag, soos ook die tafels en alles. Die vraag wat nou hier is, gee mens 'n Bybel, So I've got the labels stuck in our labels stuck in all the Bibles, and children's material. There's one with the QR code, and there's one without a QR code. That one without a QR code. I put stickers on all the back of every book, and then we had old labels that we had printed previously prior to these. I've stuck those on the English Bibles that we bought, and on the back of the crayons. And then these, the green booklets, and these lots, and some of the Bibles have a combination of these two, with the QR codes, and without, just with links. Anyway, it's 1 o'clock in the morning. We are leaving for Port Nolloth, I think at 5:30 in the morning. I've got somebody picking me up, so I still need to pack up. I'll pack my clothes and toiletries for the weekend. So yeah, anyway, I've got all the Bibles and the children's material done. My kitchen in a mess. I'll probably clean this all up when I get home. I'm not going to